Terus uji insyaallah alhamdulillah. Ya. Kadang ada aja apa-apaan han. Oh. Bateri bacun apa dah press ya lah. Kadang si ibi mesti dah apa kan le 200 per bulan. Ha? Nak bawa topi KTP. Nah, si kalian. Kupon nah. Nak kupon. Oh ma mereda. Oh je. Ada tak klip maju le. Nah. Petane. Oh, gak. Nah, kalau fotokopi KTP, nah. Nah, apa KTP asli je tak fotokopi je no? Nah, nek maju le bang. Ati tanya. Oh, je. Je kaje. Nah, fotokopi tu untuk po ka bere. Alhamdulillah nenek-nenek kita para lansia, ibu-ibu kita, mama-mama kita alhamdulillah sudah standby menunggu hari ini. Damang ya wa. Kena ju dalam le, dialog macam le. Kau ujian pai tahu le rumah tu tahu jo nyantik kan? Kabarnya karena kupon keaman. Kau tu ni maju le ber. Nanti tak cok nu mana? Oh, masa yang thane. Buno ngan tho si ja. Yentan. Okay. Mudah-mudahan baga gebi peng dengan lansia kan. Mudah-mudahan benar tambahannya bu. Mana ha? Ya, mantap nak. Kaji saya karena tu sepo kabere reo, kan? Nek kabere sa. Hai ke banyak dia tak kertas ni, nek. Jangan kau runtuh uru muda macam tak irona. Om Pak Secam, nama Pak Secam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiro Pak.